laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خطبة في العبادات وآثارها في حياة المسلم مسيب جلب تدب تولي موسكي نصر الله دو إكلا بخطبة أن هيوتي إن يتي الله أو دو تغو دو انتاي أو تغيرال إن سيونا في يو إريومو إن سيدي تيكي الله رويتي دو يغونغا نفريو دو لورا موريوال سيونا كانكو إن دو أنك نلادو ميدي محمد صلى الله عليه وسلم إن سيدي تيكي كو جيا دو الله كو نلادو الله مسيب جلب تدب مواسيكي هوري أم مواسيكي أن هلوغول الله hulen Allah tedduɗo mawnuɗo e nokku kala ka wonɗen hule Allah ka golleli moɗon e ka galleli moɗon hutuba men on hande ko suɓiɗen ko yewtugol fi ko tagiraɗen fi muɗum kon dewal Allah ngal rewgol Allah Allah dalani en ka alqur'ana o tagirali en fi hay e hunde enen yimɓe jinne sona fiyo en rewmo yaadu ngesa ko fi no wurira yahugol ka maketi maka yahugol ka wuro e kala e golleli ma ko fiino wuurira na fi ɗum tagiraɗa fiimu a sornitay noon ɗum ɗon fiya waawu darade wawa daranade ko Allah taguma fiimum ko kono ko Allah tabiri en fiimuɗum ko ngal ɗo dewal haray ɗum wattama e sokeje meɗen ibadallahi taqullaha wa alamu anna al ibadata ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al aqwali wal a'mal az-zahirati wal batin وللعبادة أهمية عظمى وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة كما خلقهم الله وأمرهم لعبادته واجتناب الطاغوت كل ما عبد من غير الله وقال سبحانه تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي اعبدوه بإخلاص النية والعمل لوجه الله تبارك وتعالى جيا be Allah toli be ka julirde do e kala khutuba on hewti hule Allah e dendanangal alhaliji modon din ande ko wiete dewal si woni Allah tagiral en si wona fi yo rewmo so inni wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun mi tagiral yimbe jinna so wona fi yo be rewa awa ande ko wiete dewal ko hawtindirɗum kala ko tawata Allah tabaraka wa taala no yiɗi yarli immorde e kuuɗe e konguɗi ko feeñi e ko suuɗi ko ɗum wiyete dewal si Allah inni o tagirali en sona fiyo en rewmo ɗo yo en wiwde awa ko Allah tagiri en ko fiyen juulu ko fiyen janngu ko fiyen hooru ko fiyen ittu zakka ɗuuɗay juutay haray ko raɓɓiɗi kon ko honɗum wiyete dewal ko kala ko annduɗa hino wela Allah kuugal e konngol kala ko annduɗa sa huwi ɗum ɗo Allah weltoto nelaɗo weltoto sa wowli ɗum ɗo Allah weltoto nelaɗo weltoto huwal ibada ko ɗum wiyete dewal sen daari julde nden ende hawtidiri al afwal wal aqwal konguɗi no ton kuuɗe no ton sen daari korka kan hino hawtidiri al afwal wal aqwal afal on ɓuri ɗuɗude no korka kan no hawtodiri kuuɗe e konguɗi mais ko kuuɗe ɗen ɓuri ɗuɗude sen daari hajju fewnditiingu fewndu ɗongu ngun kadi no hawtodiri kuuɗe e konguɗi ko kala konngol e kuugal ko feeñi e ko suuɗi ko tata sa huuwi ɗum ma a wowli ɗum haray Allah tabaraka wa taala ene laaɗo muɗum o weltike huwal ibada awa ko ɗum woni dewal awa noon ma hulikta illa li gayri dhalika awa a tagiraka si wona fii ɗum ɗon haray ko ya wakkiloye ɗum ɗon dumoɗa e ɗum ɗon yo en andu ngal ɗo dewal ngal mari himmeji towuɗi ngal mari yani programme ji janɗuɗi ino jeeya e muɗum Allah tabaraka wa taala o tagi tagu ngun ha o gayni o accitirali ngu ni namani yoɓe ñamir no ɓe faalira
yoɓe wuurir no ɓe faalira yoɓe waɗir desal no ɓe faalira o accitiraali ɓe non bal o neli nelaaɓe e maɓɓe ɓe no tindina ɓe ko honɗum welata Allah immorde e konnguɗi ɗin ka humugol dewgal ko honɗum mettatamo e konnguɗi ɗin ko honɗum welata Allah e kuuɗe ɗen ka humugol dewgal ka waɗugol inde boobo ka juulugol ko konnguɗi honɗum welata Allah e ndir mum ko kuuɗe honɗum welata Allah e ndir mum ko konnguɗi honɗi ko kuuɗe honɗe mettata Allah e ndir muɗum Allah tabaraka taala ɓaawa tagi tagu ngu o accitiraali ngu niideyi bal o nelno nelaaɓe e maggu ko hino andina ɓe ko welatamo kon kanko Allah e ko hino mettatamo kanko Allah tabaraka taala o yilti o jippini defte ka andanɗa hoore ma hino windi e nder majje konko welatamo kanko Allah tabaraka wa taala e konko mettatamo joni noon si tawi a reway Allah jaka tawi a waɗay ko tagiraɗa fii muɗum kon jaka haray waɗɗike mappiji ɗiɗi komɗingol gongugol jokkugol ɓeɗo nelaaɓe ɓe Allah neli e janngugol ɗeɗo defte ɗe Allah tabaraka wa taala jippini joni noon en wi'ata nelaaɓe en wi'ata defte joni ko ɗo nelaaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nelal makko ngal monti dendanangal ɗeyanele deftere cippinde e makko alqur'anul karim nde monti dendanangal ɗeya defte cippinoɗe jaka si tawi a faalama wadde ko Allah tagirma fi mum kon waɗɗike ma ɗoftagol oɗo nelaaɗo gomɗina oɗo nelaaɗo janga nde ɗo alqur'anare par ce que nde Allah tabaraka wa taala taguno en anda ko o faala en anda ko mettatamo haala makko le heƴata e men kala e men fewndu ɗo nini hay nanɗo hito malaikajo ka jooɗiɗo o maayay heƴata e makko nafirema nanɗo hito Allah tabaraka wa taala ko tuma maayuɗen immitiɗen ka dargal Allah wowlay nanen heƴa e men en feetata kono hani en yiyatamo kadi taw malaika wowlay nanen en yiyay ɓe en salmodira e maɓɓe en mbuɓɓodira e maɓɓe ɓe jogoto e jogoɗen ɓe en ukkoto hakkude ɓe ukko hakkude men wono enen yimɓe ɓe jillodirɗen ɗo ni tawa ɗum ɗon heƴa e men Allah tabaraka wa taala ndeññande o daalay nanen tawa heƴa e men ko tuma naatoɓe aljanna ɓen hoddirayo naatu Allah waɗa en jeeyaɓe e maɓɓe hande kadi ta ɓen ɗon ko ɗum wiyete ko tagu ngun e hakkille ɗen lanni timmude tis tawa en yi'oyey Allah tabaraka wa taala on say heƴa e meɗen ɓayno ko be huwen nini ko welatamo accen ko mettatamo waɗi o neli ɓeɗo nelaaɓe e meɗen o cippini ɗeɗo defte o windi nder ton ko welatamo o janni nelaaɓe yo ɓen ɗum fiinu en o windi nder ton ko mettatamo o janni nelaaɓe yo ɓen ɗum fiinu en yani deftere nde o cippini nden ko nde woni jangete nden nelaaɗo nde mo o neli on ko woni oustage men ko woni karmako men ko woni jannowo en awa waɗɗike en jokkugol nelaaɗo on gomɗina mo janga alqur'anare nden Allah tabaraka taala ko ɗum waɗi so dalika nde alqur'anare o inni on yiɓe yimɓe eɗi jinnaji teddungal mon on yamiraka fus e aduna so na rewgol Allah laɓɓinanamo diina makko kanko ka newi ka ñiiɓon e julde mon nden itton zakka jawle moɗon ɗen ko ɗum woni diina fiwuka ka ko ɗum Allah tabaraka taala tagiri o daali nokkugo Allah tabaraka taala ko tagiri yimɓe ɓen ko fi rewgol mo pottito sanamuji ɗin pottito bewinayɗi ɗin pottito kala ko rewete kala ko molorte kala ko barkinorte hara wona Allah tabaraka wa taala seede ɗum o daali nokkugo o wi gomɗi men immini gomɗi men neli e kala mofte nelaɗo kala génération no mari ko wiyete kon nelaɗo kala mofte ino mari ko wiyete kon nelaɗo mono andina ɓe ko honɗum welata Allah ko honɗum mettata Allah immorde e kuuɗe e konnguɗe mono yamira ɓe yoɓe rew Allah tabaraka wa taala tun ɓe yedda kala ko wona Allah yoɓe gomɗin Allah tabaraka wa taala ɓe yedda kala ko wona Allah yoɓe jaɓu Allah tabaraka wa taala ɓe riiwa kala ko wona Allah tabaraka wa taala Allah o jooɗaki kala mofte si wona o neline laaɗo e maɓɓe mono yeetoɓe ɗiɗo piiji o cippini deftere e maɓɓe nde ɓe wawata gasude janngugol ɓe wawa andude ko welata Allah e ko mettata Allah musidɓe julɓe haray ko en tinno e rewgol Allah tabaraka wa taala si a ƴoƴi a kelɗi a faami hiɗa wawi waylutude watta o commerce ma mo waɗata finugol dawa Madina ma finugol dawa kala ka yeeyata finugol dawa ka ngesa kala ka remata finugol dawa ka wuro aynoygol nayi ɗin e dammi ɗin hiɗa wawi waylutude ɗum ɗon wattade waɗa honno wonirta nde laɓɓinta Allah anniye maɗa on e ɗe golle ɗe onɗa gollude fiɓa ko onɗa gollude ɗe ɗo golle ko fiya heɓ ko feƴƴinira ka diina ma ko surrora an e ɓeygure maɗa nden eko wallitora julɓe hedditiɓe ɓen
fiɓa si Allah okkorima ɗon nema ko gasete ittede zakka, si Allah okkorima ɗon mummunteji ko gasete ittede zakka, si Allah okkorima ɗon mbuuɗi ko gasete ittede zakka, inchallah a tottay tugalal tataɓal e nder muɗum, yani a ittay zakkam e muɗum. waɗa adkarji ko gasete waɗede kon si ɗum ɗon waɗe. ɓaawo a gayni wadde waɗa adkarji waɗeteɗi ɗin battane muɗum, yetta Allah tabaraka wa taala, hoolora Allah e muɗum. si tawi feewi moƴƴi kelɗi jaɓa ko Allah tun walluma, ko kankoni ko feewini. si tawi boni kelɗali hayri perdi ari wonde e muɗum, jaɓa ko Allah tabaraka wa taala hoddiri ko bakkatuji ma ɗin e angal faamu ma no yarata non, ko ɗum ɗo woni ko sabimbini. idan kala gollal aduna yankewal ngal wonɗa gollude, si tawi a waɗi oɗo anniye nder ton, a waɗi oɗo comportement nder ton, ɗum kadi transfert to wonta dewal. yani goɗɗo no fokkita ka ngesa o yoɓe baraji wa darnuɗo juuli, tuma ɗi condition ji ɗi woluɗen ɗo timmi. soferjo no ƴetta to mum on ya gara ka parc, ƴetta passage ya cippinoyaɓe ka destination ka haldaɗo, o heɓa baraji masalan wa juuluɗo ma horuɗo, tuma o moƴƴini oɗo anniye. yani ɗi golleli muamalatu duniyawiya, golleli aduna yankeji, sabu yani islahi niyya, moƴƴingol anniyeji ɗin hiɗi wawi transformade ɗi wonta dewal. hande kadi si woni yaagol ka luumo wonti dewal, yawgol ka juulirde wonti dewal, yawgol ka isiraɓe ɓen ɓay anniye o moƴƴinama wonti dewal, yawgol hiwroyo mawɓe ɓen wonti dewal, argol yetto e ɓe gure nden ɓa anniye o laɓɓinama wonti dewal. idan hande kadi a taway an on alanni hunnude ko Allah daali kon o tagiralima, si wona fiyari. si tawi na ɗum tawi an dewal ma ngal fof kaka salligo juula, dewal ma ngal fof kaka horugol, dewal ma ngal fof kaka fontugol alqur'ana janga, ɓayle ko be golla golleli aduna yankeji ɗin, yandanɗa hoorema gurdam wata moƴƴude ɓawa majji. si tawi an a moƴƴinali anniye ma ɗin ɗon wontane dewal haray marsali. si tawi yaadu madina ndun anniye boni wonti commerce iwi dewal, yaagol ka ngesa iwi dewal wonti golle, yawgol ka wuro iwi dewal wonti golle, hande kadi an tan ko wonɗa ƴettude kon e golleli aduna yankeji ɗin ɗuuɗay ɓuri tanji ko ƴettata kon e dewal ngal. tayle na ɗiɗa tagiraɗa fimum, ko ngal dewal ɗa tagiraɗa fimum. idan ko yo en ƴoƴu, ko yo en heɓu hakkil, ko yo won intelligence ka diina, tawa wawa e transformude ɗin ɗon fof ɗi wonta dewal. fewdo mi wonno yawno ka juulirde juulgol juma on, hari ko dewal mi jokkono, ɓa mi yalti ɗon mi yeehi ka garage am mécanique kami tafata ɗon otoje ɗe, kami moƴƴintinta ɗon, kami moƴƴinta ɗon danɗe ɗen, hari ɗon kadi kaka dewal mi wonno. yani l'islahi niya yaahi, sabu moƴƴugol anni Allah tabaraka taala o tagirali en si wona fiyo e rewmo. ibadallah, jiyaɓe Allah ilamu ande annal ibadata anwa'un kathira, ko wiyete kon dewal hino ɗuuɗi noneji, hino ɗuuɗi façonji. minha alkhawf walraja waltawakkul walragaba walrahaba walinaba walisti'ana walistighatha waldabh wannudhur wa gayru dhalik min anwa'i libadat. hino jeeya dewe ɗen façonji mum no ɗuuɗi. hirsugol no jeeya e dewal, sa soodi nagge ma dammi ma gertogal a wallini a hirsi, niyatu ta'abbud, tawi anniye ma on ko fii Allah no wi ñammingol miskinaɓe, simi jibinanama bobo hirsugol ñammina miskinaɓen ko sunna ko dewal. ma ɗum o donkin hewti sodugol layya hirsa ñammina miskinaɓen ko sunna. ma ɗum o fewɗo wona inde bobo fewnditi, wona layya fewnditi, kono ɓa Allah no arskilan moyen no wodi miskinaɓe ɓe mara coggu kilo tew, Allah no arskilan ƴettugol 5 millions 7 millions soda ngaari, sendita ɗum hirsa soppa, sendita tewgon kilohoy jonna miskinaɓe kawtal ɓe e siɓɓe e yiɓɓe, ɓay ɗum ko jeeya ɗum e dewal. mi anni ke mi waɗay. ko hirsuɗa kon ngal gertogal wonti dewal, ko hirsuɗa kon ngel nagge ngil dammil bangeloba wonti dewal, kullikkum ko soɗɗa wonti dewal. si tawi ko hirsirɗa ɗum ɗon ko fiiɓa karama ko ma yamirima ya hirsu mummunte, mo duuɓitel, mo kulertel, mo galaɗi mum wayitel, mo none mum wayitel, awa haray ɗen kirse ɗe kirsuɗa ɗon ɗe wonti shirku ka Allah tabaraka wa taala, ɗe woni joni rewiraɗe on yamirɗoma ya hirsu. joni haray a woni rewɗo on ɗon e hellal ngal ɗon bangal. ko ɗum waɗi rewugol goɗɗo wona wigol tun daragol ɓawi ama juulangol Allah ko Allahu akbar, wona wigol tun ɗo joni Salihu akbar, Muhammadu akbar, Ibrahima akbar, na ɗum to woni juulangol goɗɗo. ko tuma o yamirma piiji ɗi Allah tabaraka taala yamirayma, ɗoftiɗamo imo. tuma nde o haɗuma piiji ɗi Allah yamirma, ɗoftiɗamo imo. tuma nde o yamirma piiji ɗi Allah e nelaɗon haɗuma, ɗoftiɗamo imo. idan a waftahu yani hara a rewima.
haray ko yo reenoy ɗum ko wiyete kon kulol ko dewal kulol ngol Allah huletengol sellataka hulangol goɗɗo go si bareeru feetundu yaltetiɗo no selli ka hulandu goy doga pottitoɗa otowal ngal murti ɓe wi peren alano selligoy ka dogangal pottitoɗa kuran jiɗi masi filuwol ngol fettimɗo ley koyɗe maggol no selli kami doga gomi ya ɗum hollali mi hoolora Allah ɗum hollali mi huli goɗɗum ngo ko hina Allah ngol kulol ɗon ko tabi'il insan yani ko ngol neɗɗo mulida em annabi Musa alayhi salatu wassalam ko annabajo ko lando ko jeyaɗo ulul azmi mais mo jogino tuggordu ko wayruno ko leggal Allah wimo yo olib ɗum o yi ɗum no wonti bollil no mollo mallanno walla mustaqim o hucciti hande kadi o dogi ka ko annabajo ko nelaɗo ngol kulol ngol o huli ndi boddi ɗon o dogi hari o rewndi hari o rewandi yani ko kulol ko ibnu adama mulda na fi en waɗi oɗo hutuba otowal murta goɗɗo doga inna eja ka akhi a hoolora Allah mo hoolori Allah kono ñande goo goɗɗo arduno e ngeloba muɗum ban darni mbaka yaasi inni Allah mi halfinima mba geloba mi hoolori Allah o acciti ba o naati ka juulirde ne laaɗo rodde boy ne ko aki ya huma ngeloba ma mba ha moƴƴa ndara ka tiiɗi huma mba hoolora noon Allah ara juulen mi anda si faamike idan yani ko ya en sendiri attawakkulu wattawakul otowal ngal ko ya yahu garangal soka waɗa frein amen ha moƴƴa kippoɗa soka ɗaɓɓa kadi ɓe halfina kawtal ɓe ɗon kadi waray bo miɗo yawde inde bobo ɗo nani miɗo yawde ka juma ɗo nani miɗo natude ka marché ɗo nani haray wattoranela yiilemu yiltoɗa noon hoolora Allah ko Allah dandanayma ko si Allah muuyi ya tawtu tawta ko ya jonnuto Allah geɓal makko ngal jonnita sababuji ɗi geɓe majji o yani ko wiyete kon kulol ngol Allah jeygol na ya jonnugol goɗɗo so na ɗum a rewimo faabinorgol ko Allah jeyi kon wona ya jonnu ɗum goɗɗo si wona ɗum a rewimo ko suuduma ndum huɓɓa tawi a faaɓela yo julɓe men doga men faabo ma a faabinike men ngol faabo wona ngo dewal gonɗon ko gon men waawi kono faaɓelan fiyo ɓeygu an jiido faaɓelan fiyo ona ɗum sellu faaɓelan basal an ngal faaɓelan fiitami maayu e ko nande tatay ɗiɗo ɗinɗon ko Allah tabaraka wa taala tum wawma faabade no jeeya e ko wiyete kon dewe kulol tijjagol hoolorgol lerɗugol hulugol tuubugol rutto yankino waɗangol goɗɗo ni ɗum ko jeyaɗum e dewal no selli ka jooɗoɗa hiwroɗa goɗɗo no selli ka hiwroɗa goɗɗo juuɗe ɗiɗi waɗamo ni mais ko waɗugol ngol ni ko wiyete kon naayagol ko raɓɓiɗi o waɗangol mu ni wayani minal ibada kono woɓɓe goo hakke ko ɗum ɗon aña hakke ko ɗum ɗon hulɓini hakke ko ɗum ɗon harmini puusayɓe ha joɗɗa hiwruɗa goɗɗo ɓe nan ɗon kadi ko bidia o wona bidia ɗum ko teddingol mo teddungal hawrungal e makko ngal hewta Allah tabaraka wa taala ɗum ko e makko kanko hatta ma mi waɗanama ni juuɗe ɗiɗi mi hiwroma e ko nanta tawi ɗum ɗo ko ikrama tan yani ibnu adama ko teddungal ibnu adama kono sa waɗi ɗum ɗon ha gayni a yilti a titoni naalato ni a wat ɗon a feƴƴini geɓal makko ngal geɓal Allah ngal a jonnimo idan haray ɗum ɗo fo muɗum ko jeeya ɗum musidɓe julɓe e ko wiyete kon dewal wal isti'anatu ɗaɓɓirgol ballal wal istighasatu hoolorgol waddabahu hirsugol wannuduru fodugol wa gayri dhalika e koyna ɗum min anwa'il ibada immorde e noneji dewe ko yen eto hara ɗi fof ko yen ƴettuɗi jonniten ɗi Allah tabaraka wa taala hara e jaɓali jonnutude goɗɗo ngo ko hina Allah aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الخطبة الثانية الحمد لله الذي جعل الآجال مقادير للأعمال وجعل هذه الأعمار مواقيت للأعمال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. خطبة ميدن ديمون فهم no yewtude en fi ko wiyete kon dewal fi ko tagiraɗen fi muɗum kon ɗum woni rewgol Allah en yetti Allah oɗo waɗuɗo lajalji meɗen ɗin embere gurdanji meɗen ɗin o yilti o waɗi gurdanji meɗen ɗin kadi waƙintinana ɗum fi golleli meɗen ko e nder gurdam maɗan ɗan yaha horgol hewta ɗan yaha hajjugol hewta ɗan yaha leeru julgol hewta yani gurdam maɗan ko kanjam woni
eɓɓore dewe ko Allah tabaraka taala woni ko waɗanma kon en yetti Allah waɗan ɗo en ɗum en seeditike ala reweteɗo e gonga lorra mo rewali nafa rewɗo lorra mo rewali sowna kanko Allah woni ko jeeyi leydi ndin e kammugo ngo kanko woni ko tagi leydi ndin e kammugo en seeditike e laaɗo meɗen Muhammad ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo Allah ibadallah jiyaɓe Allah e tagula taala hule Allah wa alamu ande anna al ibadata yastaritu fi qubuliha shartain yo en andu dewal ngal ko ngal ɗuuɗi wo ko ngal fanɗi wo ko ngal mettefi wo ko ngal mari ferewil ɗuuɗungil wo haray sartiji ɗiɗi no sartina e nder maggal ko yo Allah jaɓ ko ngal janɗi wo sa huwi ngal tawi ɗin ɗiɗi timma nder ton la ajra laka haray joddi alanama sa timmini ɗin ɗon ton ko dewal ngal fanɗi wo ko ngal fanɗi haray ko ɗum woni sa yi o yi baraji mum ɗin ka dargal a anditata sabu ko baraji ɗin ɗuuɗi ko be sartiji ɗiɗi timma e nder gollal ngal kon ɗum wonata ɗiɗo sartiji ɗiɗi ahaduhuma ikhlasul amali lillahi wa thani tajridul mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala budda min tajridil ikhlas lillahi wahda fala yushraku ma'a allahi ghayra ولا يصرف من أنواع الإبادة شيء لغير الله سبحانه وتعالى فلا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به الرسول الكريم هاي كوبي أني ما أن لابا ندر ngal gollal ngal wonɗa gollude na kulol goɗɗo go wonɗa gerdirde wona hersa goɗɗo waɗi si arɗa juulugol ɗo wona felore goɗɗo waɗi si arɗa juulugol juma na fi jikke ya futte goɗɗo ga o weltanoma fi ko arɗa juulugol kon ko fi Allah tabaraka wa taala ko ni ka hajju ko ni ka korka ko ni ka layya ko ni ka dambil inde boobo ko ni e dendanangal de ko watta kon koye taw wal ikhlasu lillahi a laɓɓina golle ɗen Allah tabaraka wa taala na kulol goɗɗo na kulol goɗɗum na hersa goɗɗo na hersa goɗɗum bal ko kulol Allah tabaraka wa taala e annigol yo Allah on yoɓe hada yani huwa shartul ula qubulil ibada ko ɗum ɗo woni sarti arano on ko addata e golle neɗɗo on jaɓe ashartu sani yani sarti ɗimmo on an yakuna muwafaqatan bima jaa bihi rasul ko nde tawata no hawrodiri net eno nelaɗo Allah addiri non ngal gollal ɗon ko inde boobo ko hajju ko korka ko zakka jawdi maɗa ndi woni ko ittuɗa ko jokkere enɗa woni ko waɗɗa koye taw kono nelaɗo gerrino par ce que e nder façon ndewe ɗen fof ala ko Allah hoddirali yo rew e hoore nelaɗo fi wota ɗum tigi aru e meɗen tawa en faana Allah hoddiri o nelaɗo jombu Allah hoddiri o nelaɗo serte ɓenda son faami Allah hoddiri yo ɓeygu nelaɗo maayo accamo Allah hoddiri o nelaɗo maayo acca ɓeygu mum ngo Allah hoddiri o nelaɗo jombu Allah hoddiri o nelaɗo bembo Allah hoddiri o nelaɗo mayre ɓe waɗi hiwrodiral fatunde Allah hoddiri o nelaɗo yahu waɗugol jokkere en ɗan Allah hoddiri o nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam heɓu esiraɓe yoɓe heɓu sabuli konno ɓe wondiri e sabuli maɓɓe ɓe Allah tabaraka wa taala hoddiri yo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam senodu e ɓeygu muɗum hajju Allah tawi fas e nder hajju ngum plein sonnajo nelaɗo Allah yi ella ko wiyete ko règle fi janggo wata windu ɓeygu ma biro ma bandirawo ma ɓiɗɗo ma o yaka hajju règle arata o anda ko honno o gerdata Allah tawi pas addi jonno ko kala dewal ngal rewata Allah certifiyo ngal jaɓe koyo taw kono nelaɗo Allah on yamiriri non kono golliri non ayi non ko ɗum ɗo metti fi aya yimɓe ɓen no waɗa ɗo gollal jana landoɗa ɓe kon ɗon waɗande ɗum hon ɗon dalil min miɗo tañƴini waɗugol hunde kaari bona min miɗo sikki waɗugol kon ɗum fawi orro horugol rajibi fof leru layele min miɗo sikki fi mi horani Allah bona ɓay ko korka mi waɗi mi horan Allah min mi sikka ɗum no boni min miɗo sikki ɓa mi itti sadaka ɗum bona fi mi noddi kile soppuru mi addana en misal yon wallan soppude an a hewti tun a tawi ballal kileɓe adiɓe notade ɓe mi ƴettiɓe mi naɓiɓe ka burure mi holliɓe ka gasete soppede ton ayni a joni ɓa oustage kalano noddila mi walluɓe soppugol ɗo mi luttiɓe ga accu mi wallitoɓe ɗe leɗɗe hikkiɗe surdun ɗo lemune e mango koɓe tuti ɗo mi soppa ɗum ɗo hentino kenen ko gonga ko soppuru mi noddi on kilemu iwugol an hollugol ɓeya ka ɓe turotoɗon ɓe soppa miɗo arde ka hoɗo mi ndaara ko homɓe luttila mi yaademu mi tawa a joriki e mango e piya e lemune komi tuti fop a soppi mi noddima kile soppuru pellettele kadi a soppi koko mi neluma huuɗa kono est ce que kono mi nelirma no huwirɗa c'est très simple ko misal ngal est ce que si mi ari en hawre est ce que ko e yo on jarama est ce que ko kam mi wi'ayma ka busata ɗon kittutaka ɓana a feetuɗo a feeta ha ngaka
ko ngol kongol mi wolanay ma an a soppi ɓeeto soppi kono na nokkungo to waynodirten ka a ko ni romiɗo wa yolotoɗo wi kañum waɗaydewal kañum nde mi sikki ɗum no moƴƴi mi sikka waɗgol hunde kaari no boni Allah yamirama hande na janggona ma si tawi Allah no yamirma kono nano nelaɗo huwiri hande na janggona a huwiri contraire ko non woniri wano o soppuɗo mangoje ɗen e piyaje ɗen e lemuneje ɗen ka galle wano woniri on weltanaka on yoɓaka on ɓannantake ñiiri kile yo ñaama on kaka sariya seedoyte ko wano noon an kadi golluɗo gollal ngal Allah e nelaɗo yamira mako koɓe yamiri kono nano ɓe yamiriri ko non woniri an kadi kaka boni seedoyteɗa gendarmerie noon ka wulliteta ɗon ka lahara kaka yiite jahannama gendarmerie on ko to woni justice on ko to woni police on ko to woni ka wullitete ka mawɗo musidal ka jokkere nan fof ko to woni ka yiite deke tum plainte on ko kum fanɗi o kaka mawɓe musidal kum naɓɓiɗa o kaka jokkere en ɗan quartier kaka gendarmerie deke to woni plainte kaka yiite jahannama o yarata wal iyadu billah idan wa ma khalaqatul jinn Allah tabaraka wa taala ma khalaqana illa li an na'budahu walakin kama amara Allah tagiraɗe en so na fiyo e rewmu kono noon teddungal men kono o yamiriri noon wano andirɗa noon si a noddi yimɓe ɓen yoɓe walla si tawi ɓe wallirtama no faaliraɗa noon a wi'ay yoɓe accutu Allah kadi namone tuya juuɗe namone tuya horo masalan si goɗɗo waynike en ɗo joni e plein sabborduraji ɗi o wi miɗo windi hajju miɗo yaade hajju ko lankatami ene ko umra wonɗon yaade ka ko hajju minni ko hajju ene on windi ke fi on yaho hajju ko woni arde kon ka ko minni ko nini mi fokkiti e landotomo so feeti ka hajjugol no wela Allah ka kono ɓa haray o ala hajjurede no Allah wiiri o ala hajjoyde e leeriji wi'aɗi e lebbi wi'aɗi o jaɓantake ngun hajju so financé ɗum 100 million ɗum ko haccate makko ɗum ɗon enen tigi no yona ko jugem mo ɗo hara dargal yahaka ɗum ɗon hiɗen wawi lontade Allah en daroto fewte makko ɗum ɗon an ko an ande kon ɗum wonɗa hajjoyde idan a ko ni dendanangal dewe ɗen sen huway na montan certifie mi huwi buy ay na ɗum alhaq la yurafu bi kathrati tabi'in walakin bil adillati shar'i gonga wona majorité ko démocratie andirte majorité ko ɗo yaari minorité ko ɗo yaari ɓayno majorité on wi'i nde hunde ɗo tabintinen nden ɗon ka code ɓay ko minorité on wi ɗum ɗali ɓen ɗum wona ka diina kañum kenengo majorité no suɓo gonga kenengo minorité no suɓo gonga ko andirte gonga ko bil adillati shar'i ko andirte ko dalil shari'i itta ɗon ka alqur'ana e ka sunna ko ɗum andirte ko ɗum woni gonga siko tato iwtiri ɓawo mum ko ɗum jokkete siko guluje tato iwtiri ɓawo mum ko ɗum jokkete siko million tati iwtiri ɓawo mum haray ko ɗum woni ko jokkete musidɓe julɓe haray ko ɗum fotuɗen andude tayyib lianna muqtada ashhadu an la ilaha illa allah wa ikhlasul amali lillahi wahda ko waɗi noon ñaawore ko wi'ugol ngol ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna rasulullah ñaawore ɗum ɗon nden yaani ko laɓɓinalngol Allah ka golle laɓɓinana Allah tabaraka wa taala ka konnguɗi laɓɓina Allah e dendanangal dewe ɗen fala yusrafu shay'un min anwali ibadati li ghayri hay gotel e ɗi façon ji diweji ɗo yilantake itte ko Allah naɓane goɗɗo go wona hirsugol wona hulugol wona faabinorgol wona wondirgol wona hoolorgol wona ɗaɓɓirgol ballal wona fodugol naɓante goɗɗo go ko hina Allah en Allah tabaraka wa taala welɗo ɗum c'est simple jomba sonnajo o ñande o ñande ara tawa ɓamale ɗiɗi nder ton ndiɗa kombo kono ndiɗa non kombo amon ko modi kaare amon naɓande jango kadi la même chose faɗɗi jan kadi la même chose yaahi ko wonɗa aaden kelɗuɗo moƴƴuɗo itto sadaka alanto ayne komin jelo jombuma ko ɓamale jel gasata wonde ka nder suudu ɗo on feppayi on feppata ya ɗon noon ha ɓeygu ma ko honto tata on piira e lanci on few o daro o darto ma no heeɓe kadi no mari droit heɓugol ɓamande ka nder suudu ɗo on feppayi on feppata ko noon woɓɓe go noon no haɓɓiti ko wonde karam ko kaari kadi de no mari droit nananegol ka diina nelaɗo maaki kono ɓa cheyko kaari kadi wowli ko cheyko kaari kadi wowli kon ƴettete ko moodi kaari kon wowli kon kadi ƴettete ko ceerno kaari kadi wowli kon ƴettete mawɓe meɗen ɓen kadi ko maaki kon kadi ƴettete ma ko ɓeɗiɗo ala Allah tabaraka wa taala e nelaɗo meɗen muhammadum sallallahu alaihi wa sallam la salis alahuma tataɓo alanaɓe si ɓeɗo ɗiɗo wowli Allah yo ko nene maaki mawɓe ɓen ko maaki kon karama ko en ko maaki kon ustas ko maaki kon alaji kaari ceerno kaari cheyku kaari Allah ko ɓe maaki kon e ko ɓeɗa ɗiɗo maaki kon yo hawroniri lanni en ɗoftike si woopi haray wona sala yawre maɓɓiti kono la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ko jaabotoɗen ɓe baba en
nene karamoko sheikhu haray sellata kami ɗofto on e hoore yeddugol Allah koko makko ɗo yomen waɗu no lundi e ko Allah wi koko makko ɗon ɗo yomen accu koko Allah ene laaɗo Allah on yamiri en faami kara en ɗo fof musidɓe julɓe koko yowodiri e ko wiyete ko ndewal haray ko yo reeno yani e ko ɗum woni wakkilo ɗen e muɗum ya akhi aqlis ibadataka lillahi ta'ala wa ahsin mutaba'ataka li sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatika wa hajjika wa siyamika wa sadaqatika wa ihsanika lil akhirin fala qubula li sadaqatin aw ihsanin mu'allamin min arrafin aw kahinin aw sahirin li anna al abda lam yukhlis lillahi ta'ala fi dhalik musiddo jul jenti do kutuba foti ko direct foti ko hendordo mo parka réseaux sociaux ko mi wasima ko mi jeejuma labbinan Allah tabaraka wa taala dewangal labbinan mo anniye on ka juldema ka hajjuma ka korkama ka sadakama ka jokkere en damma ko moƴƴotoɗa kon e julɓe hedditiɓe waɗir fo lillah ko ɗon ko toroɗa ko jeejaɗa ɗon a yoɓete sewi sembi a yoɓete weli fi metti fi hay sa waɗani goɗɗo moƴƴere yiltike a heɓi moƴƴere kadi battane ɗon sur place hollaali ko kayre yoɓagoy baraji gollal mangal memaka sa waɗi goɗɗo bone a yehi yeeso ɗa kadi goɗɗo waɗima bone hollaali bone ma on yoɓama koye bakkatu bone ma on no waali memminaki andi masalan a yi'e goɗɗo no waɗa goɗɗo mal kundiɗo o ñakkita feeri sum makko kumɓawo o yaha ha yeeso goɗɗo mbotamo naata e makko para birisi ɓawo on fof muɗum munce taggidire ha meme sina Allah faabi o mo feeri suhum mum muncano to so ari o tawi moyna wala Allah acciti ñawlinde wona gonga no ñawlinde bal Allah fiinumo ɗon tuyo jagori hedditinde fiino andina ko boni wattake kono ay ko ñakkiti kon feeri sum o yakkum bakkatuji mum ɗin hay en ɗuytaki fof no waali habbimo ka daggal simi ɗo yawde plein a okkilan laawol ɗo a signalila yo mi okke laawol mi okkima laawol mi yehi ha no ko gomin kadi mi mapori laawol molana ɗum noon ta toon noon no tandi ɓuri ga goɗɗo okkala laawol a nana e woɓɓe goo no wiya ka nder oto ton eno si moƴƴere fo gerdiray noon yimɓe ɓen wakkilotonago go moƴƴere ayi Allah yoɓi en kisan o yoɓaali goy moƴƴere baraji ko waɗɗa kon ɗum no waali hay en baraji ŋappitaka adda ko bonus han ko wiyete kon bonus ka vendredi hande ka orange sa charci ɗo mbuuɗi yani 5000 ɓe wattanama kadi 5000 kenen go ɓe wattanama dini yani 5000 ma crédit on hino waali ɗum ɗa ko police ko ɓe tewi pas ɓe waɗanma ka suynugol ma fiya sarsan ɓe fiita sarsan areba e selko aɗa kadi Allah tabaraka taala waɗu bonus fi suynugol yimɓe ɓe yoɓe wakkilo ɓe waɗ ko moƴƴi yoɓe wakkilo ɓe accu waɗugol ko boni awa hada huwa kono haray laɓɓinen Allah dewal simi laɓɓini dewal ha ka jokkere en ɗanji ayi ayiɗa jibinane ɗo mi yoɓa paasi 5000 mi yaha mi faaba ma 5000 mi yoɓa 5000 mi arta samme kuttu ko mbiyen e tegala 15000 francs ka si tawi mi laɓɓinani Allah anni on ayiɗa ɓuri lammo en janngo katapo min mi jibinane ƴettanalan dammil ngil few ño dammil inde bo bon fo 1 million noddalan jonna yaw soda dammil inde boobo innetake ay no jokkere en ɗan no moƴƴi simi yanano o denno ay moƴƴere anden hettike kisan o wona kayre hetti ɗon 15000 komi ñamuno kon ka baraji to ka inde boobo to simi laɓɓinanno Allah anniye on ɗum ŋappitaki ay sanfaram 15000 baraji ɗin fof muɗum no waali ko addatalan 1 million ɗon coggu damme si tawi min mi hetti baraji jokkere en ɗan ɗen ɗon haray marsana Allah simma im gerdawol a tuttengol konngol nde waɗata moƴƴere heɓita moƴƴere hunɗo inna moƴƴere nden hettike ɗo otowal wopa goɗɗo inna sadaka jaabike ɗo si sadakaji men ɗin jaabike kaduna gerdiren honno laara ko moƴƴiɗen e yimɓe ɓen kon kaduna sen hetti ɗum kaduna ɗo gerden honno laara ɗen yaade kayen artata moƴƴere men nden nde tuusaki Allah moƴƴike en otowal ngal wopiyoya baraji sadaka min Abdoullahi Kala ko mitti fof no waali kadarga an kadi ko ɗum hanɗa maɗɗade bal Allah tabaraka wa taala adda signal hoy andingol en yo en wakkilo muɗɗi moƴƴete waɗa bonnere hun ɗo koori sama yeeso andinama bonetake idan mbiyanɗa hino ɗuuɗe yaasikin ko gasete jangede kon e hutuba ko prépara kon si walanni kono hiɗo haɗɗo ɗo ɗe mari difficulté ji buy enen mosquée Nasrullahi ɗe mari difficulté hiɗen juulude leydi goɗɗo ino hettiren juulirde men nden jonniten ɓe leydi maɓɓe ndin du'ano ɗemɓe naaten ka leydi meɗen ɗe mari on difficulté on noon hollaali ko hawre e yeddodiral yaani kono muɗi heɓora
darne teddungal me enen julɓe ɗo gasan woodi julɓe ɗo hara ko hande ɓe fuɗɗi arde ɗo eno juulirde nden no lanca min raɗaka to on noon arɓe tawi on feƴƴan min raɗaka to komin halduɗon faɗanime yo min lancu min lanci ha min gayni nandi min daari ukkorde nden min ronki darude lumbirde nde kono Allah daranay min le lumbirde haray ɗum wattama e sokeje moɗon e kala jentiɓe hutuba on ka réseau sociaux juulirde nden nde siwaka ka yaasi wonɗen julde ɗe mari on difficulté 1 ɗe mari difficulté jama on no yoɓi 41 millions 400 41 millions 500 41 millions 300 ɗiɗo piiji tati kala no yoɓina ɓen no lolli ka ligue islamique fas ronkuya. Il y a d'autres qui négocient avec 2 millions, 5 millions pour embarquer au port pour partir. Nous voulons négocier de 2 millions, 5 millions qui embarquent. No mari dalil kam tippi haranaka takito. E hore be yobi ko yobete droit fo mo dum yobama. Ya daro yena 5 millions, 2 millions, 3 millions qui embarquent. Woɓe no iwi l'intérieur des pays ari arasi ɓe ga kanata walo mara paasi va vient ɓe no letti to ɓe mari on difficulté on a faute gouvernement e wolireno on a faute gouvernement to Allah tabaraka taala hoddiri ɓe mari on difficulté ɓe mari difficulté manquede o ɗo laawi a fokkita yaagol ka inde boobo a holtata inde boobo ma peera ma sadaka joɗɗa miijotoɗa otoma on no joli miijotoɗa ngol laawol no kaani peesindira ɗon haron ka yaade ka haajo oya billahi ta ko manqude laawol moƴƴo peesindira ɗon ha andita no sortornoɗa ɗon nonde e ñande andita no sortornoɗa nokkel kaari noon hanki miijotoɗa ha anila yande ta na manquede carburant na manquede ko faaboɗamo na angal tan mais ko angal laaw ɗum no wadde goy ɗum fof mum ɗe marɗi ɗo difficulté ji fof allahumma wa minka sababu wa indaka sababu allahumma yassir lana allahumma innaka antal muyassirul umur kullu allahumma yassir lana umurana denda nangal ɗi fiyakiji sattan ɗen ɗo fof yo Allah hoyni ida yassara Allah si Allah tabaraka taala hoyni ala sattino allahumma yassir lana umurana kulluha allahumma inna wala tu'in alayna allahumma izzana wala tudhillana goto kala ande ko wondi goto kala faale ko wondi goto kala ande ko wondi yo Allah ittan goto kala emen faale ko wondi siko dagiɗo yo Allah hokkormo goto kala emen haaju ko nangi yo Allah huntanmo ɓiɓɓe men ɓoyliɓe bewɓe yo Allah fewnan en ɓe siratal mustaqim yo Allah artirɓe waɗa ɓe ley koyɗe men sonnaɓe men bewɓe fokkutoɓe foltade e ley koyɗe men ɓe ala en nanande yo Allah newɓe watta ɓe ley koyɗe meɗen jongal leɓe kadi bewɓe hoore ɓeyguli muɗum e ɓeygure mum alaɓe yurminde alaɓe waɗande droit mum on kañum kadi ɓe kadi yo Allah andinɓe rôle maɓɓe e nder ɓeygure nden o arsi kaɓe waɗugol ya mo jibol mo tar yo Allah yiilu ɓernde ministre de matap kippuɗo fi laawi ɗin on fewtina e kolettinnagol ɓehi mbuuɗi carte grise e vignette e assurance kona yoɓede kon yo Allah bugo kulol Allah e nder ɓen kam ministére ton fewtuna e kolettinnagol ɗi fof moƴƴinana e laawi ko wana noon ɓe ka labtani ko wana noon ɓe ka ndiyam ko wana noon ɓe ka courant ya ilahal awwalina wal akhirin yo Allah fewne enen population laamaɓe ɓen yo Allah fewna en gouvernement meɗen o ɓeɗo windiɓe ka hajju yo Allah newinanɓe ɓe yaha e jaam moƴƴere hewtoyɓe ɓen yo Allah newi golle koɓe yeehi ko loliɓe ɓen kalli centre islamique donkaɗo yo Allah newinanɓe laawol ngol e jaam moƴƴere ya rabbal alamin kala e meɗen tawɗo windaki hikka yo Allah newinanmo fi ko arata Allah tagoto emen maayu hajjaali Allah tagoto emen maayu darnaaɗi Allah tagoto emen maayu jombaali Allah tagoto emen maayu jiidaki ya ilahal awwalina wal akhirin Allahu innaka antal muyassir allahumma yassir lana li umurina kulluha ko Allah newino ɗiɗi mi tori ɗo fof mi torki Allah yo Allah newina en subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal